Слово представляется Аркаилу Рафаиловичу Зайдуллину. Hayırlı gün, hürmetli cemaat, hürmetli reis. Sizge reis diysen görüyorsun hazır? Reis Vedin. Allah inşa reis. Allah ruhsat etmiyorlar mı hazır? Yok, hazır bilip bulmuyor. Nerede reksayteler, nerede reksayteler. Benim sözüm sizge elbette Bilmem onu. yavdan soň yadırık bulgan kişinin hareketlerini de hatırlatır. Lakin men söz etmişe buldura almayım. Çünkü bu benim fikirgine tügül. Benim imanım kamil. Sizin kübegiz benim gibi fikir yürüte deyip olayım men. Hem elbette benim fikirdeşler bigerek de icadi inteligensiya icad ziyalılar arasında bir küp. Mine konstitutsiyaga biz düzeltmeler kirittik. Köpçilik doğuş bilen. Hazır men anda punktlap ol turda söylep turmayım. Çünkü endi yangından soň susiptirge sizlep bermeyler. Lakin bir fikir kala, bir nindidir bir yuşkun kala köngülde. Şuşu düzeltmelerden soň bu konstitutsiya nerse o? Bizni gapgady bir Reyse ilkesi bilen tigizleştirip, tengelleştirip koymadılar mı? Elbette şolay. De facto biz indi bir gadigine ilkeden elleni ayrılıp tatarmıyız. Elbette kaybır simbollar hali kaldı Allah'a şükür. Lakin asılda bizning ayrımlık bir köpke yuka çıktı. Menimçe federatif üzekte mine şu federalizmga karşı bik zor kişiler otura. Yok ise bit uylap kararga gerek. Mine şunday bizning siyasi vaziyet. Maksus harbiy operatsiya bara. Anın indi tatarcha sözü de yok. Gamaliyat dip aytırgamen. Şunday vaqtda mine aytalar, mine biz monolit bulurga tiyiş. Lakin bit hikmet onda tügül. Biz bulay da monolit. Lakin her bir ilke üz kişi bilen, üzünün mümkünlikleri bilen, üzü alga barsa, her region kişili bulsa, demek bit ilde devlette kişili boğa. Bunu bit anlarga ellen indi zor akıl gerek mi? Lakin şu akıl da benimse, mine bu federal üzektin küp kişilerine jitmi. Anlarsın bizning umuşlu respublikanı hem siyasi yaktan, hem iktisadi yaktan, hem halklar dostluğunsuz karagız. Menimçe gelecekte Ferit Mehmetçin'e haykal koyacaklar. Çünkü 15-20 küleminde kalgan asiri islarında halin bile alarga buluşurga tiri yiregerni. Bu kayda var tağın. Biz halklar dostluğunu hürmet ederiz. Biz bütün halkları hürmet ederiz. Lakin biz yaşarga da tiyiş, işlerge de tiyiş. Şunun için menimçe küp midir? Biz bir suverenitet degen sözünü mine alıp taşladılar. O bir çeklengen suverenitet turunda söz var. Mine men şahıs olarak özüm suveren kişi. Lakin men Ferit Mehmetçin sözünden bir çetke çıkmayım şulay yok. Bu şulay yok. Siyasi vaziyetke de turu kele. Indi bizning respublikagadan indi mine bu dagvalarını elbette gadi halkta sizde hürmetli kollegalar anlap bitirmişsizdir. Bizden mine bu operasyada küpme yigitlerimiz suğuşa. Rusya Federasyası'nın giroyları arasında bizden mine bu barlık giroylarının 10%'tan artığı Tatar yigitleri. Mine şundan hazır piripis neticelerine kelip çıkabız. Biz 600 minge kimegenbiz. Bizden giroylar 10%'tan artık, biz 3%'ga kalganmı. Bu it alay bula almay, biz yine bir batır kalıp tügül başkalar bilen çalıştırganda. Biz her kim bilen tigiz, her kim milletine karamastan Rusya Federasyası'nın tuluk hukuklu grajdanları hem şulay bora tiyişte. Demek, bunda nerse kelip çığa? Men elbette inkar etmeyim демографии, не отрицаю и демографическую, естественную убыль, и ассимиляцию, конечно же, и наплевательское отношение к национальностям. Менимче, аларның күбесін
Siz һәрберегез беләсез, менә миңа үземә килмәделәр бер нинди санаучылар да. Мин электрон услуга аша хәбәр иттем. Һәм бик күпләр бит ул нине электрон вариант белән җибәрүне белми. Димәк, аны алганнар паспортный столдан манда милиция мәгълүматларыннан анда бер нинди милләт тә һәм нинди телдә сөйләшү дә язылмый. Һәм иң мөһиме әле ул кими бер хәл, һәм безнең татар телендә сөйләшүчеләрнең саны бик нык кими, һәм бу киләчәктә дә катастрофик рәвештә дәвам итәчәк. Федераль үзәктә моны белмиләр менә. Юк, махсус рәвештә безнең дәреслекләрдә бит законлаштырылмаган пособие рәвешендә йөри. Бу бит адәм ыстырама, бу бит цивилизация, үзен цивилизация ил дип саный икән, мондый хәл булырга тиеш түгел. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм, сүз арасында калмасын. Менә бу перепись безгә генә кагылмый, чуашларның 25% кимегән, удмуртларның 30%, Мордва, Мари, Идел, Урал регионындагы бөтен халык коточкыч кимегән. Ни өчен кимегән? Димәк, бер федераль закон кирәк. Аны ничек формалаштырырга, бәлки анда инде юристлар ярдәм итәр. Аз санлы халыкларның үзенчәлеген саклау, ягъни идентичностьны һәм телләрен, культураларын саклау турында федераль закон кирәк. Юкса без чуашлар инде 20-30 елдан бөтенләй юкка чыгу алдында, әгәр мондай темп белән югалту барса, без дә бу гасырны исән-сау кичеп чыга алмаячакбыз. Менә бит хикмәт кайда. Менә шул, иптәшләр. Яхшы. Уйлагыз һәм нәтиҗәләр ясагыз. Рәхмәт.